also opinion a friend of Reverend Anthony BOAKYE or no any founder and I say leader and I say general overseer Emma Asora more Resurrection Power New Generation Church. I no what we say kaswa na wo asore so papa na sa asore no Sundays bia no edu so a se wo takradio se wo je se region bia wo bia no edu Sunday a na asore no e wo car na omabo mo nyina ma no na mabe hia e wo one place enti no se sika no ebe trako baby die da be e ho na be gina osofo yi na mle bia o be to dwa car se so no nyame enam no so na oche oba na se wo no after se oche oba no o jai na so no a ene ba no beje ekwan obefa so age e ban de yentimi nti ase se akwa no be wu se die yo papa etoda tamu na ono be kene Japan all year Xposed no ne ho asem bae Emma justice kwekona e kan ho asem papa ebufuye e ka se obekum npa pite se odiri Ghana for piatem se Ghana for ye mo ankwasiafo empo ne yire esom e kan ye se odi yare betu npa pi so anche eneti se papa yi no wa yare ne ko wi ase no obenya stroke no ma information se na papa no oni ne yire oni ni omienu nyina omuni ba omuni enkwala omunwu da ais papa ndi oba eno de be wale oba no ba oba no e di oni na eniba enu ntino kanikin japade ebesu a ebe den se ebi ebe ko oba no nchen enu ntino se oba nso efa sebio nyasakwan nso na nso ontimi enya bi o ma yemfa video bi enchiremo na enu na be chia mo se confirmation after video no ye be samba abam se members enya problem so for undidi seriously. Yes. So behind you and some of share me meeting you are there and you don't know. Unle musa unya problem no be your problem ka solution ya aware pa obetwu musa unya solution ya say oba bedasi so you are aware of the solution say obetumo bobi kwa ma say sika no ama say support no ma de na o he unsaka into the anything was to promise year say na betua. Or you are aware, say, I did when you thing. I'll press just one knob and you have the solution. But Obe catch, I will say, so catching Yami do it here. Uko Jina Uka. Now, I own Unisika direct. And also, Michelle Boss say, Mema 10,000 is the Yamiad and Nina go through. So funny, aware of the solution. One say 10 pesos. I'm a pay me. So for we any Christian one nyame so for any Christian achu why na nyame adwuma and pay information in saka and so for or that resurrection power we film na enye misinformation in saka okay na assembly we suma kwazu nza me mini baby amenasi na me akwa pade ndi pe fom niema. Yes. Just some da bonten no. Wow. E sha se free ha. Mvie mienu ni. Ayo no. O ka baliga leader. Bom pai okum di pa. Yes. Mo bo pa kunyen. Yeah. O ko so mtie ba na mo bo kunyen. Oh, na wu ba. Mi wu. Ya kunya. Ya kunya za. It happened to my brother Abeku Santana. Media phone wu. So be a shit how and also say Rebecca Wassam. I have enough time for that story. No, what that Jamaica Wassam. Listen to me. I did be a Yana Sassi soon be here. Men transfer to the book. No, now so the best you can do at your time, do it. He pride through. Giant ties have no nobia. Mr. Giant tie no nobia. Na se me pa me chaw was benti de o ye tia me no mo nyina me pa me chaw be hu de be sie yeah on video no aha na ko wi ase no oba no ani papa no anya issue and information say oba no it was alleged say oba no epushi ni kunu no ena ni kunu no
obebo from step no na obebo from obo from no yensom no ana idin ko dru baby no afina papa no obedan afina wo obenya stroke native cramp no osamba bontene esan kan se aye sojafo omo ebo ne ho ban no omo na mo ka ho ti na ne yere na ban because oyare no omo amfa na nko hospital ntem omo yare de ya sabe watafo mpo no ani kan se obo no se onyare da na yare so ya paso any stroke ti se oye wo hwanye ye anapai ena ti se papa no wa nya media omo de nipa aye nyina de entwem nipa de chese omo nipa chese adia I say so we also jeni a wo ye big man I say wo ye big I say wo ye leader and I say wo ye commander no eya ahunta tu no ne mumu no omo hihye wase no omo na ya omo nam krum no omo bobo amofo asum chale me so jeni o no omo di uniform no ehunu na wo ja say ne mumu no pemu na kansa no ya oha adwene otwedi ampon eja no on di oha adwene ne mumu no omo si omo esum eja no omo ye from asofo no omo na yedu bia no omo eye bogostin eno nti se kasa ye hwe eye Reverend Anthony KWADWO sabe nenum asem o kan ye mre bia oma endia nka ye nka bi ma no but eto no emetuma tom no mie no say the Hebrews kan no was etwa se nipa ewu prekope na owo na chi no atemu ewo ho Hebrews owo na chi no atemu ewo ho ye nyina ye kan hyemu yo na atu egia hekoe atu kwa ekoe mpro ye nya nsumpu wie ye sabi adedanu nine anase fe amka say 1 week crampo ye ndi ye 1 week crampo ye nya hu 1 week crampo ai bedi ye nya hu date mpo enya mai ene say wesu no wasa ato no ena ma na me ka che say papa no oni ne ye no omunima omunwo ye enu tinu japade no ebesu atesi ampo information say papa no ewu krampo tesi no omo eko ewo japade no sie a me no mie no ye kase no omo eko ho because no eni basa no japade no on team fa command because oni mpo esa ye separation e ma oba no mpo ekote na sorry oba no ekote na sorry because of say ebe wi ase no video bi e ba bontere say na oba no eko collection sika ho bla 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 na papa nso eba botin ka say oba no every correction bo no ho eno nti oba nso efa bufuo ekote na sorry aje Ghana de asoro de ebu chese eno anse webu apatape na asoda na uhosi ano no enti no abewom se papa no wabe onyamedia o mamedia eyam de kakra because ombre bia o ja se he ombre because stroke obi a wachire se da na stroke se ebenya o se dia chese ohompo awrehon kwampo ema wu ntam enti se no wakon peace na sabio yanti se papa no na onigu no hu odusogu ne ho no a no be nim guase no a we no okon bokose no o mamedia tumi nko ade nka eyema me na otwedi ampon na ye bompa se onfa no kosie baby paye da dachi bi no ye nyina no ye den emene so a ye nyina ye ko hwa edian obekọ edian ye nyina obekọ enti no ye mabuza fo nyina ya akọ ti oman channel tie for na say na ide na e bon tiro e no bibia se